Alright, singena kanjalo ke emsakazweni omkhulu, umsakazo wentandokazi yakho, Ukhozi FM, Ukhozi olumaphiko. Siyabingelela nje kuzona zonke indawo, sibingelele ko Free State, sibingelele ko Goli, sibingelele ko Thekwini, sibingelele ko Pietermaritzburg, sibingelele kuwena mhlambe usemotweni, mhlambe usemsebenzini abasebenza ngamasonto, mhlambe usekhaya ulungiselela isidlo sakho sakusihlwa. Siyakubingelela nje, siyanamukela kuzona zonke indawo la kufinyelela khona umsakazo wakho. Ilami igama Amanda Isibongo ngwakaZondi, kanti sikulona uhlelo uNkulunkulu nomuntu omusha olungena njalo ngamasonto kusukela lapha ngo-8 ebusuku size siyoyivala lapha ngo-9. Lolu hlelo kolithinta kakhulu abantu abasha, suke sikufundisa izifundo zeBhayibheli, sikuphathela, sikhuluma ngezenkolo, kwesinye isikhathi sikulethela iy'nkonzo siyicaphuna kwezinye indawo, sikulalelisa zona khona la emsakazweni. Kanti ingoma esingene ngayo phambilini mlaleli, ingoma kaSindi Ntombela, uthi akudingwa nasibani ngoba uJesu ulilanga. Kanti uma ngibheka-ke lapha isikhathi mibili nje vo imizuzu esele ngaphambi kokuba gamanxelweni ihora lesishiyagalombili, kanti usekhona uSelimathunzi namanqampunqampu. Kanti mlaleli ungasuki eduze komsakazo wakho.